Kosovo polje. Poprište bitke. 600 godina posle. Kosovsku bitku ovdje obeležavaju dva spomenika, oba nastala kasnije. Muratovo tulbe je iz 15. veka. Ova kula iz naših dana. Nekada stajao je negde ovdje mramorni stup u vidu krsta, podignut 1404. godine, s natpisom koji se pripisuje despotu Stefanu Lazareviću, sinu kneza Lazara. Natpis je srećom sačuvan u ovom prepisu iz 16. veka. Čoveče, koji stupaš na srpsku zemlju, bio pridošlica ili si tu, ko si i šta si? Kada priđeš na polje ovo koje se zove Kosovo i vidiš da je celo puno kostiju mrtvih, a sa njima i kamenu prirodu, mene u obliku i sa znakom krsta kad vidiš posred njih kako uspravno stojim, da ne prođeš, da ne previdiš kao nešto uzaludno i sujetno. No, molim te, priđi i približi se meni, o ljubljeni, i razmotri reči koje ti govorim. I od toga ćeš razumeti radi koga uzroka i kako i po čemu stojimo ovdje. Jer istinu ti govorim, ne manje od onoga u kome je duša. Sve u suštini hoću da vas izvestim o onom što se ovdje desilo. I zaista, šta se ovdje desilo, pitamo se do naših dana. Koji još glasovi sem ovog s mramornog stuba dopiru do nas danas? Iz mnogobrojnih srpskih skriptorija, čiji rad dočarava minijatura apostola Luke na ovom 4. evanđelju s kraja 14. veka, oglasile su se samo dve vesti iz 1389. godine. To su zapis pisara Božidara na knjizi Apostol i Pahomijev zapis na otačniku Pećke patrijaršije. Božidar je zapisao: Pisa Božidar ovu knjigu u dane blagočastivog kneza Lazara, kad no dođe carja Murat na sitnicu, i biše boj meseca juna, 15. dan na Kosovu. Zapis na Apostolu određuje šire područje bitke, Kosovo. Upućuje na mesto turskog logora na sitnici, predvodnike neprijateljskih vojski Lazara i Murata i datum, 15. jun. Pahomijev zapis donosi vest da su ubijeni zapovednici sukobljenih vojski. Pisaže se sija svetaja knjiga otačnik vadni blagovernago vlka Stefana. To leto jegda kneza Lazara Turci ubiše, a Murata cara Srblje. Igrom sudbine, sem ovoga što pominju ti zapisi, do danas o bici gotovo ništa više pouzdano nećemo znati, pa ni sam ishod bitke. No istorija nije bila milosrdna ni prema ovim izvorima. Apostol sa zapisom Božidarevim izgoreo je u požaru Narodne biblioteke u Beogradu prilikom nemačkog bombardovanja 6. aprila 1941. godine.
Više izgleda da se sačuvaju imali su glasovi o bici, koji su se 1389. godine širili i zapisivali u skriptorijama tadašnje Europe, od Rusije na istoku do Francuske na zapadu. Prvi takav glas zapisao je samo 12 dana posle bitke ruski monah Ignjatije. On se na putu za Carigrad našao na turskoj teritoriji. U nedelju, piše Ignjatije, prispe smo u Astraviju. Mitropolit Pimen zadrža se tu da bi saznao vest o Muratu. Murat je bio otišao u rat protiv Lazara, srpskog kneza, a kružio je glas da su obojica, Murat i Lazar, bili ubijeni u jednoj bici. Zaplašen ovim nemirima, pošto smo se nalazili u državi Turskoj, mitropolit otpusti monaha Mihajla, episkop Mihajl otpusti mene Ignjatija i Sergeja Azakova, svoga monaha. U ovoj vesti o Kosovskoj bici ništa se ne govori ili ne zna o njenom ishodu, iako se zna za pogibiju kneza Lazara i sultana Murata i svedoči o nemirima među Osmanlijama. Sljedeći izvor od 28. jula 1389. godine jeste uputstvo Mletačkog veća za poslanika na turskom dvoru Andreja Bemba, čiji grb upravo vidimo. U Venecijanskom arhivu sačuvan je koncept tog uputstva. U njemu se kaže da su pre odlaska ovih Galija iz Venecije dočuli, ali ne jasno, o ratu koji je bio između velemožnog gospodara Murata, oca njegovog, i kneza Lazara, o kome su se razne stvari govorile, kojima se ipak verovati ne može. Ali smo ipak dočuli za smrt rečenoga gospodina Murata, zbog koje veoma žalimo. Ovdje se već govori o ratu, o kome kruže različite vesti, ali se ne prihvata njihova verodostojnost, sem kad je u pitanju Muratova smrt. Posle toga, do kraja godine slede samo izvori koji nedvosmisleno govore o turskom porazu. Prvi od njih je pismo kralja Tvrtka Trogirskoj opštini, datirano u Sutjesci 1. avgusta. Tvrtko piše Trogiranima da je pobedio nevernoga Murata, koji je došao sa svoja 2 sina i sa svojim sledbenicima, zapodenovši s njim bitku 15. juna, i to tako da ih je malo živu glavu odnelo, dok je sam imao neznatne gubitke. Drugi je odgovor Firentinske opštine od 20. oktobra na Tvrtkovo pismo, koje nije sačuvano, a koje je govorilo o Kosovskoj bici. Odgovor je stilizovao tadašnji kancelar, poznati humanista Coluccio Salutati. Presvetli i najhrišćanskiji kneže, primili smo glas o preslavnoj pobedi koju je vašoj svetlosti podarila neiskazila dobrostivost Boga svemogućega i večitoga, što se s visina osvrće na stado svoje. Pobedi kojem se naslađuju reči pisma vašega, te se i mi, srećni u duši, a zajedno sa vrhovnom vlašću veličanstva vašega, ovoj neizmerno radujemo. Naime, premda smo u svojoj odanosti vama već odavno bili doznali, a putem glasova i nekih dopisa, da je vašoj uzvišenosti sa neba dato ovo pobedničko slavlje, pa nam je i dobro znano kako su 15. dana meseca juna, što je tu posljednji minuo, u silnom krvoproliću pali ohola neoprez i neoprezna oholost Amurata, poklonika Muhamedova, koji je poginuo na mestu što se zove poljem Kosova, i to s nebrojenim mnoštvom naroda svoga i 2 sinova. Jer i što bi se moglo dojaviti lepše i slavnije nama, pravim poštovaocima Hrista, nego vest o onome boju što
što mu glas treba da traje kroz sva vremena. Blaženo polje onolikoga pokolja, što će kroz mnoga stoleća sačuvati kosti pobijenih kao spomen pobedni. Blažen i dan onaj, i spomen častan i glasovit na blaženoga vida presvetoga mučenika, u koji je bilo dato da nadvladan bude onaj najsuroviji dušman. Trokratno i četverokratno blažena i ona 12 plemića. Četa ona što se probila kroz odrede konjanika neprijateljskih i mačevima je put prosekla u kolu kamila lancima združenih i u najkrepćem je naletu doprla do šatora Amuratovog. Blažen nadasve i onaj junak koji je usmrtio vojevodu tolike vojske mačem, neustrašivo zarivenim u grlo i u slabine. Blaženi i svi oni ostali koji su u mučeništvu slavodobitnom život svoj s krvlju svojom istočili. No blaženo jeste ponajviše od sviju veličanstvo vaše, koje je tako slavna pobjeda neizbrisivo osveštala u pamćenju ljudi i kome priređena stoji. U bici sve su nepouzdaniji i puni protivrečnosti. Istraživači su već uočili da ti izvori, umjesto da nas približe istini o boju, sve više nas udaljuju od nje. Srpski spisi iz prvih decenija posle bitke govorit će o srpskoj pobedi, izraženoj u gubicima turske vojske i pogibiji Muratovoj, ali će naglasiti nepovoljan obrt u bici koji nastupa smrću kneza Lazara. Istina, to su mahom književna dela pisana za potrebe crkve. Njihov sistem značenja, predočen kroz pesničke slike i religiozne činove, drugčiji je nego u zapisima i pismima. Pa ti spisi ne mogu uvek pouzdano svedočiti o događajima. Ali naša svrha nije samo traganje za pouzdanim činjenicama, već i ispitivanje doživljaja boja u prvim vremenima posle bitke. Za to su dragoceni izvori ove vrste. Među najčešće pominjanim srpskim spisima je slovo o knezu Lazaru, nepoznatog pisca, nastalo u Ravanici između 1392. i 1398. godine. I bi bahat neki, i tutanj neiskazan slušaše se. Ljudi vikahu, konji hrđahu, oružja zvu dvarahu. Strele levahu, sunce zaklanjajući. Treskovi ognjeni treskahu, zemlja veoma bučaše. Vazduh grmeše i kao dimom mračnim obasjavaše se. I vojinstvo od obe strane jedno na drugo skakaše. I oružja svetla i polje ono, kao jezero neko, prolivanjem krvi ocrvenjeno, viđaše se. I tako ljutog oružnika onog, krvopiju, s množastvom njegovim mnogim, ljutoj smrti odaslaše. A tada avaj meni i blagočastivom i blaženom i samodržavnom velikom knezu Lazaru glavu odsekoše. I množastvo blagorodnih i blagovernih hrišćana pohvatavši, pogubiše.
Sljedeći značajan spis je prološko žitije kneza Lazara, nastalo između 1390. i 1393. godine u Ravanici. Pronađeno je tek 1952. godine u Hilandaru. Ove godine zločastivi onaj i bogomrski Amir Ismailčanski podiže se i sa svima svojim jednomišljenicima i s njim ostali narodi kojih brojeva po redu pričati nam je nemoguće. Na blagočastivog velim i hristoljubivog kneza Lazara tako ljuto se nasvirepi, a ovaj junačni Hristovim ispovedanjem ukrepivši se i verom u njega i tople molitvenike Hristu ranije poslavši, Simeona velim, novog mirotočca i svetitelja Savu i ove kao tvrde jence imajući, ne ubojaše se svirepstva ovog bezumnog. I molitvama ovih naoružavši se, izađoše u sretanje zločastivih onih i svetlu pobedu pokazaše. Zločastivog onog Amira srušivši pobediše i mrsku glavu njegovu odsekoše i mnogom množastvu jedinomudrenih njemu. No o žalosnoj povesti koja se u nas zbila, avaj, nemoguće je podrobno pričati. Mučeničkim vencem, koje je blistao svetliji od sjaja sunčanog, vladika svih ukrasi i učini da likuju s onima koji su od veka ugodili Hristu, kome slava u vekove. Amin. A sada neka se konačno oglase reči I kraj stradanju dobro sam primi. I mučenik Hristov postade veliki knez Lazar. Ne poseče ga ko drugi oljubitelji, no sama ruka ubice toga, sina Amuratova. Prvi turski spis koji govori o Kosovskoj bici, Ahmedijev spev o Aleksandru Velikom Iskendernama, zapravo njegova verzija sa dopunama o osmanskoj istoriji, nastala je između 1402. i 1410. godine. To je ujedno i jedini turski izvor čiji je nastanak blizu vremena bitke. Ostali su tek iz vremena posle 1450. godine. Rum alıp çün musahir eyledi, beylerin kendine çakır eyledi. Laza dahi endi tam encamkar, ara yerde düştü labüd girudar. Ki ederler Gazi Murat'la neberd. Koptu bir cenk orada kim rüzgar... Kad Murat Han uze i osvoji Rum, njegove gospodare učini svojim robovima. Na kraju krajeva osvoji ga želja pokoriti i Laz. I zato nastade onde neophodno borba. Darptan ol čeride olup zebun, kač... Iako se mogu tumačiti kao literarne slike, to su ipak pre svega da upute na razmjere pogibije, čiju kulminaciju predstavljaju smrt sultana Murata na turskoj strani i kneza Lazara na srpskoj. Te dve smrti postaju dramsko i duhovno središte ovih spisa, dobijajući smisao mučeništva. U srpskim spisima Lazar se ovenčava mučeničkim vencem i postaje mučenik Hristov.
a u Ahmedijevom spevu Murat svojom smrću posta mučenik za islam. U srpskim spisima pak vidimo opredeljenje za carstvo nebesko i saglasno s njim pobedu u simboličnom značenju. Ne na zemlji, nego pobedu koja se zadobija smrću u odbrani hrišćanskih vrednosti. U turskom spevu poginuli sultan je međutim i realni pobednik. On je izvojevao pobedu u Svetom ratu, iako je sam postao žrtva. I srpski i turski kosovski borci verovali su u nagradu na onom svetu. Srbi u carstvo nebesko, Turci da će poginuli za veru zadobiti dženet, raj. To je vera i jednih i drugih, koja za Srbe ima izvorište u Novom Zavetu, za Turke u Kuranu, a ne samo svesno građena legenda crkve. Zaista se verovalo u Hristove reči iz Novog Zaveta koje su otvarale put carstvu nebeskom. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ako izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Odnosno Muhamedove reči iz Kurana. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu i on će ih sigurno uputiti i u dženet ih uvesti. Ishod bitke u ovim srpskim spisima dovoljno se ne nazire. Pobjeda je onostrana, a zemaljska kao da se izmakla, sudeći po smrti kneza Lazara i mnoštva srpske vlastele. Pre liči na neodlučan ishod pa i poraz, nego na srpsku pobjedu. Kod Ahmedija, turska pobjeda je potpuna, sasvim ovozemaljska, i označuje se kao pobjeda u Svetom ratu uprkos smrti Muratova. Čak i da je ishod bila srpska pobjeda ili boj bez konačne odluke, Ahmedi je mogao da veruje u stvarnu pobjedu, znajući da je država kneza Lazara sticajem okolnosti sljedeće godine podređena Turcima. Već krajem 1389. godine državu kneza Lazara pustoše Mađari i ona posle gubitaka u Kosovskoj bici ne može pružati otpor i Mađarima i Turcima ujedno. Kneginja Milica, Lazareva udovica, pristaje na vazalni odnos prema Turcima, da bi barem jedno vreme zemlja bila pošteđena na granicama prema jačem neprijatelju. Ono što su posle Maričke bitke doživjeli Vizantija, Bugarska, kralj Marko i Dejanovići, sada je doživljavala država kneza Lazara. Prvi srpski izvor koji nedvosmisleno govori o srpskom porazu nastao je tek između 1433. i 1439. godine, pola veka posle bitke. To je žitije gospodina despota Stefana od Konstantina Filozofa. U prvi mah, piše Konstantin Filozof, odolevali su Lazarevi ljudi i pobeđivali su. Ali već ne beše vreme za izbavljanje. Stoga i sin toga cara ojača opet u toj samoj bici i pobedi. Posle toga vremena svest o turskoj pobedi u Kosovskoj bici bit će stalno prisutna i na srpskoj strani. Od bitke je prošlo 50 godina i njene posljedice su upućivale pre na poraz nego na pobedu. U srpskim spisima, zaključno sa pojavom Konstantina Filozofa,
2 puta se kazuje o pojavi nevere u srpskim redovima i oba puta hipotetično. U Pećkom letopisu, nastalom između 1402. i 1405. godine, zapisano je: I na kraju boja toga, ne znam šta pravo da kažem o knezu, da li ga izdade neko od njegove straže ili se zbi sud Božji, u ruke njegove, Bajazitove, pade i posle mnogih muka samu časnu i bogobojažljivu glavu odseče. Taj iskaz sam letopisac stavlja u sumnju, rekavši ne znam šta pravo da kažem, ali izdaju ipak ostavlja kao mogućnost. Konstantin Filozof, govoreći o podvigu Blagorodnog koji ubija Murata, navešće da ga oblagaše za vidljivci svome gospodinu i osumnjičiše kao neverna i tako uputiti na postojeću sumnju o neveri u srpskim redovima. Trenutno uspostavljanje vrhovne vlasti na turskoj strani posle Muratove pogibije ustoličenjem Bajazita i pogubljenje kneza Lazara i srpske vlastele u doživljaju bitke vode poimanju srpske katastrofe. Pojave kleveta i nevere, makar samo pretpostavljene, upućuju na neslogu u srpskim redovima i slabost, koja također u doživljaju bitke nagoveštava poraz. Međutim, nikakve potvrde za te sumnje nema u izvorima bližim vremenu bitke. Zna se sigurno da u bitci učestvuju vojske kneza Lazara, gospodina Vuka Brankovića i kralja Tvrtka koju predvodi Vlatko Vuković. Na turskoj strani, pored Turaka iz Rumelije i Anadolije, u odsutnim bitkama uvek su i turski vazali, pa je ta sudbina teško mogla mimoići one Srbe koji su priznali tursku vlast. Srbi koji nisu došli na Kosovo, a mogli su doći, i Srbi koji su stajali na Kosovu protiv srpske vojske, možda su upravo nedostajali da se u bici izdrži do kraja. Turska strana na Kosovu takvih dilema nema. Sama bitka za Turke je, bez obzira na njihove ogromne žrtve, pa i na ishod, bila samo jedna od bitaka, iako velika, koje će voditi sa vojskama mnogih i hrišćanskih i muslimanskih naroda. Osmanska država je sposobna da preživi i najteže poraze u nekim od tih bitaka, pa i ratova. Srbi su pak u Kosovskoj bici, čak ako su i pobedili ili je vodili bez odluke, iscrpli svoje snage. Srpska država je tada imala malobrojno stanovništvo i malu teritoriju, koju je konjenik mogao preći za nekoliko dana. O daljim odsudnim bitkama, a Srbi su ih dali 2 u nepunih 18 godina, nije se više moglo pomišljati. Ipak, srednjovekovna srpska država trajaće posle Kosovske bitke još 70 godina. Tek posle 1459. godine, kada nastupi vreme ropstva, Kosovska bitka će u kolektivnoj svesti Srba početi da se doživljava kao simboličan kraj srpske srednjovekovne države.
U daljim viđenjima, idući bliže našem vremenu, u njoj će se kao u nekoj žiži prelamati prošlost i budućnost srpskog naroda. Shvatat će se da se bitka vodila i za mrtve i za nerođene. Sve ono što su baštinili od svojih predaka, kosovski ratnici su predavali budućim pokolenjima u činu sopstvenog žrtvovanja. U Kosovskoj bici će se tako vremenom otkrivati poruka o neophodnosti otpora zavojevačima oružjem, ali i o duhovnim vrednostima srpskog naroda koje će trajati kroz vreme i davati snagu da se izdrži na poprištima istorije.